Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dragi gledalci, slijedi isječak iz govora sa Jalsa Salane, Rabwa, Pakistan, koji je održao Hazreti Hafiz Mirza Nasir Ahmad Halifatul Mesih III rahmetullah, decembra 20. 1965. godine. Govor je namijenjen prvenstveno Ahmedi sestrama, ali to ne znači da ga svi ukućani ne bi trebali da saslušaju. Pogledajmo savjete koje je halifa uputio davne 1965. godine Ahmedi ženama, da li su ovi savjeti danas vrlo važni i potrebni svima nama. Halifa kaže: sad ću vas natkratko usmjeriti na stvari koje Ahmedi žene bi trebale da obrate potpunu pažnju. Prva se odnosi na odgoj djece. Prema mom mišljenju pojam tarbijat i evlad, što znači odgoj i moralni trening djece, uključuje sve odrasle ukućane. Što jest, ova odgovornost ne spada jedino na oca i majku, već se širi na svaku odraslu osobu koja živi u toj kući. Ukućani imaju dužnost da posvete pažnju odgoju vaše djece, držeći specifičan cilj u vidu. Treba da imate na umu da djeca koju vi odgajate imaju ljubav prema uzvišenom Gospodaru duboku kao okean u njihovim srcima i da su spremni da učine sva žrtvovanja za našu vjeru Islam. U nekim kućama majke ruže i kunu djecu dok im oblače odjeću umjesto da se mole za njih. To je vrlo loše. Trebaju vam samo 2, 5, najviše 10 minuta da obučete svoju djecu i ne košta vas to para niti vam zadaje ikakav bol. Možete provesti ovih 2, 5 ili 10 minuta da se molite za vašu djecu. I dok im oblačite odjeću u isto vrijeme možete da molite za nju ili njega da odrastu i budu pobožne sluge Islama, da uzvišeni Allah podari njegovu ljubav i milost na njih i da im omogući da uvijek budu primaoci njegove milosti. Osim ove postoje hiljadama drugih molitvi za koje možete da molite Allaha za njih. Uzvišeni Allah će uslišati vaše molitve prema onoliko koliko su iskrene i vaša djeca će postati izvor sreće za vas. Oni će biti izvor sreće za Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i za obećanog Mesiju alejhi salama. Zato dovite, molite se puno za svoju djecu i budite vrlo pažljivi prema njihovom odgoju. Moje sestre, ovo je vrlo teška dužnost koja je na vašim ramenima. Druga stvar na koju vam želim obratiti pažnju je duhovna atmosfera u vašim kućama. Pokušajte stvoriti takvu atmosferu u vašim kućama koja proizvodi duhovno zdravlje. Tako kad vaši ukućani se vrate sa posla, mogu da spontano počnu da zahvaljuju uzvišenom Bogu koji je omogućio njihovim ženama, majkama, sestrama, kćerkama i drugim rodbinskim ženama da pretvore njihove domove u primjer dženneta i tako da omoguće njima da posvete svoje svo vrijeme u službi Islama. Treću stvar na koju želim da vam obratim pažnju jeste vaše molitve. Već sam spomenuo u vezi sa odgojem vaše djece, ali sad vam skrećem punu pažnju na molitve koje trebaju da budu svakodnevna navika. Ako uvijek imate na umu da svaki trenutak vašeg života bi trebao da bude potrošen na najvišu poniznost i pokorenje vašem Gospodaru, onda vi to možete praktikovati bez
propuštanja i zapostavljanja vaših svakodnevnih dužnosti. Dok kuhate hranu i miješate hranu koju pripremate, možete ponavljati Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Slavljen i uzvišen neka je Allah i hvaljen neka je On. Slavljen i uzvišen neka je Allah veliki. Također možete učiti salavate, durud šerif. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema salejta ala Ibrahime wa ala ali Ibrahim, inneke hamidun međid. Allahumme barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema barakte ala Ibrahime wa ala ali Ibrahim, inneke hamidun međid. Hranu koju spremite na ovaj način neće samo napuniti stomake i proizvesti ishranu za tijelo, ali će također utjecati duhovno na one koji budu jeli, kao rezultat svih ovih molitvi koje ste proučili dok ste spremali tu hranu. Drugim riječima, dobit ćete duhovnu kao i fizičku snagu i vaše molitve će postati dio njih. Ukratko, dok oblačite svoju djecu ili perete njihovu odjeću ili odjeću vaših muževa, vaših roditelja i drugih ukućana, dok čistite vaše kuće ili dok radite bilo koje poslove, vi možete da dovite, da se molite u isto vrijeme dok radite ove sve obaveze. Osim ovih molitvi treba da odredite određeno vrijeme za molitve. Mnogi ljudi i žene izaberu određeno vrijeme da klanjaju na file, dobrovoljne namaze. Provode svoje vrijeme u sjećanju i veličanju uzvišenog Allaha i uče salavate, prizivajući Allahovu milost i blagoslov na časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ovo im postane navika. Zbog toga je vrlo važno da potrošimo čitavo vrijeme u molitvama i obožavanju. Sestre, ako ovo budete radile, onda od momenta kad se ujutro probudite do trenutka kad idete da spavate, možete potrošiti većinu vašeg vremena u molitvama. Kako je ovo veliki čin vrline? U suprotnom, vi bi bili lišeni ovoga. Dakle, naglašavam ponovo i ponovo sa velikom poniznošću i usmjeravam pažnju svim sestrama da se koncentrišete na molitve. Koncentrišite se na molitve i molitve samo. I dodijelite svaki trenutak svog života dovama i molitvama tako da postane nemoguće šejtanu da ometa ili poremeti vašu svakodnevnicu. Neka uzvišeni Allah podari ovo vama i meni i da nam moć da ovo ispunimo. Amin.